Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka niga app na ka Play Store. Hatu pikwa bagi janjong pikil kuit bha benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, hinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ke jingkuli ka jingseo ka baret but hila ban legu ban kuli da ka education loan. Hila ruban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, ar riu be kandai pra. Kikna skol gi bapuli ha JNV Nyangbari Ribhoi district naga bensim gi basokya kemla sho banset tang haladi hadien bakato ka ningun nagi para khna kilapoi hospital ba yo ya gijing stom bala suba bala bandai naka jakhlya ka bagidi haka jakasa jongki haka ni skol haka apro trik naitung arja apulai kini kikna skol gi lami chkhmat ban penpawi gijing e bagi kandu haka ni slem puli kato ka ningun kikna puli jong ni skol gi leithu bagi habandi da ka umkti ka ba jakhlya Naka jingban bansi namar baki bor penya jongri ke skol kim shim la pech satia wat hadiam baki khna skol gila ujor shaki bor penya halo ke jing chakhlia bar ke jingkti jong ko umdi ka baki habbandi nalor bakhlam shat bona ki khna skol gila kampang naka jingdi ya ko chakhlia ba dandu gi balali phaino swashipor shalayeng hadiam balayo ya jing ujor ki khna skol ba naki kimi pa nakaliang jing nongelam ke FKGGP North Khasi Hills District balalam khmat du education secretary uba Gabriel Sun bat ki wi nongelam kila her kerki changani ke chaka banyu I da lagi jongki khmat lagi ni ki jingkno ki long ne am ki basya ini siapa betul kan siapa belum ya pang ni là học chụp này vắng Piwan plane wan complain ne hani lagi complain euro ba sumun bagi complain pangka ROA ong ibam non budget di era ong panbiang judan ira hani apa school campus kan ilip syim jar dok tanta ba bunsin ni ko umbasau ba ka bun hapo bating place ni siar bun kitab dalam long ra atau dat eru bun bam long kitab jaga berat nyuruh jaga baca tisha dinjungi kam best bharam kam biang bharam ta Lasu kita hang roang ka tembaro kan ru sapo hostel namar bagi yit kim persnara babun thana jaga bating place sing sum habar open ada dan kage jongi hang teru kalapat ni pasna kim persna mentaro om persna padam persnara kasma ka geja ko on ka saur ka geja Asyik komplain ki ang madina syarmit ba kumaka ay bun syarmit umsat bah bun ka sudah ujur bun ba ud ya ujur ud panu ud tapi dia dawai ber kumno dawai ber ba ngi expiry date expiry date no iya lapaj jingkhang rum biang lagi septik tang laling ne shapom house nya ban ra bet ni ha ni number ying jong exam badan exam in hak bamdan te hak wan wat
iong te ngi bam jude ban shundoi bahari ban shundoi be shehing namal ba hane te im di doktor ide tang i nurse iong ni kunta bat mi jukro bat bahas kira wai ba dawai bolong dawai snang कैमरा में भी चेक कर सकते हैं हम लोग कितना बार प्रिंसिपल चैम्बर किया होगा और कितना बार कंप्लेन किया होगा, पर वो लोग सुनता ही नहीं है, बोलेगा ठीक कर देगा, फिर जब जाता है थोड़ा देर के लिए ठीक होता है, फिर परमानेंटली तो होता नहीं, सिर्फ टेम्परेरी करता है। और वो प्रॉब्लम्स तो टेम्परेरी है नहीं, हम लोग का परमानेंट हम लोग का साथ ही रहेगा। इवन एग्जाम का टाइम में लाइट चला जाएगा, पानी नहीं मिलता हम लोग हमेशा वहाँ से पानी पिकअप करके लेके आते हैं। हम लोग का पढ़ने का टाइम ही नहीं होता है और लाइट चला जाता है, हम लोग पढ़ेगा भी कैसे, फिर ब्लेम हम लोग को ही किया जाता है। कंप्लेन का जगह कंप्लीमेंट हाँ, करने बोलते हैं। इवन असेंबली में ही प्रिंसिपल ने बोला था कंप्लेन मत करो, कम्प्लीमेंट करो हम लोग को। ऐसे भी कैसे कम्प्लीमेंट कर सकते हम लोग जब इतना प्रॉब्लम्स होगा तो। प्रिंसिपल कितना बार आता है यहाँ पे नहीं प्रेजेंट रहता है, वो सिर्फ 2-3 बार आएगा, शायद महीना भर घर में ही रहेगा। होप से स्टूडेंट को होने का जगह उसको ही हो जाती है। Nado senior sih, kemudian saya dibawa ke stop. Slap dah jebuk tu. Slap dah jebuk. Teguan sama kalau coba di you Ya dik kita kata jebuk ni. em telah ada filter lah. Bentar, menin ni tu. Filter mah. Menin. Jangan bacang kena sah. Palak betul tak? Juk bedik kata. Buat nak ni. Pengkana dia mak pilih ke pengkana tu. Empat jengkau. Empat ni apa? Carut beda ke pengkana. Pengkana yang tahu. Tek pira. Oh bisa bahap kah? Carut besa ni. Plak hapti. Ka pengkana. Oh, sana. Telak tu pada wan ke jing smart. Haba ka tu ka hapa kan dia hapa je ga bade wan hapa carut dah hapa. Wan ke jing smart hapa hostel padrong saya hostel. Dia habaru hostel nak jam ki. Dia pun nak macam pun ya we kena lah mentah ada mentah nak hospital macam ICU. Oh, mak is mana? Dia tangbal ke jing smara lakta. Kajing sya adi ga serius ka tu kan mesti nak komplain ila thok komplain la ong ya hospital la lain place au ni la e komplain ni. Karena sakit. Mangkena labun sin la ong taro athaj. Principal ro mentah sin ni la ong kan sin ta bo ong kalau ba. Semua hani bon komplain hau ba mak ai hau komplain dah haye supat saban ban ong gini jing ek Kita kti entah yang dik ni. Entah mari dah damar di raya sempit coba. Aro dang menin dang wan pendat. Aro dang menin wan pendat kata ro marmal wan jisma. Dah ko mak dang thrang ki bostor kata ko kata sini arsi haga siblay wan utang ka kampur kamu wan ilaja principal ro bon bacu koeras kun dawan ro sahaparwan bu ing komplain dah dawan ingin komplain so ko makli unsa ong pat kimuan ra taman komplain ya lek ban balance bat ka situation ka ba kata sa ong ida dia u ban komplain dah iya sa bu nong mak ai ki nong but ai ki kena ra ma uri ko muk pa ba he do dia u di ban ya tu jing ek macam ni tang ha ba ya tu ida kam tang nang pi chano nang ra ban lek nang ra